Preшлого 2017 roku ďurđovskí amatéry boli vrední ta so repertoárom, ktorý pririchtali u ramikoch folklórnej, špiváckej, recitatorskej i tamburovej sekciji, učestvovali na všetkých našich manifestacijoch, koncertoch i programoch a hostovali i u inožemstve. Všetko toto realizovane zo finansijnu pomocu opštini Žabelj, pokrajini Vojvodini, nacionalno osovitu Rusnacoh, Zavodu za kulturu vojvođanskih Rusnacoh, členerini i sponzoroh, hvaral Miroslav Čakan, predsjedatelj Skupštini društva. Може бути єдино нескончене, що ми того року, 2017-го, у Đurđoveni мали деякі озбільніші гостування, чи фольклорні ансамблі, чи драмські представи. По різні причини ми ще трудили, але подробно може бути один рок, у якому Đurđov не мав нагоду угостити деякі страні ансамблі або домашні представи драмські. Plani za to rok podobni prešloročnima, to uključiti z mladih do roboti društva, predlužiti z robotu u isnujucih sekcijoh, otrimovac zvjazi z drugima društvami u žemi i inožemstve i učestvovat na všetkých naših manifestacijoh. Že bi še zvekšala efikasnost u roboti upravnoho odboru, na Skupštini vyhlasane formovanje vyvršnoho odboru, do ktoroho vojdu 9 zo 19 členov upravnoho odboru, zato bilo potrebne vyhlasati premenki u statutu društva. Na koncu vybrani i novi členi upravnoho odboru, a za predsjedatelja vybrani Miroslav Takač. Skupština zakončena s disnovtorom i degustaciju domašnje paljenki i vina.